Erizoba TV yose yahiko mwirwareri okureba imbere kweri nuko kushanga imbura burezi ezuru kurengo muri 15 bashitamo mu mbwa y'irwaro kandi abamwe bakiri habitanda konka batino wo kubareberera rambira ne shango muri mitomo usanga omuri aba harimo muteta atarukumanya wabo nito twino kwatwa ko ahaga ukweyongera kwa cases za destitutes n'aba bantu abari kuba batine ba wabo ningasha batarukumanya uwabo hina butwagamba nabo kandi aba batugambira kubiziro mu irwareri karuko umutondo kuza kuraro kw'inturo ko mu kitero nayo mukaka tukuneze kwambuka tukabazirisha yishatu ko ngatomera abantu bakantera bakanyo baga mu busenso bunanyi ko nabirinjyaho akajya umuntu watere nduru abire serikekija ubukarga kanyoti nkumaniko bakandeta hano kandi ndase tikatita ni asurva yandeta kuba maze kundera ni asurva yandeta bise ndadekamana na tungurujanja bingwanye bagize munaza kanga umucaga murawo mukagambira ngo mukakubije bashanga wantatinga bari owanyu ninkahe ndakabare ko katingine buyandiko zago yarakari shaka nduye bantu matemere kandi shuguri butoci nizo nabwo umugatemo bantu matemere bondo bantu matemere kono ukono kuna chira bangana mu kushamuza kandi nyine sente zo kushamuza abadina kumanyanye oyina bana bari cyane bari tubakamanyire ngo uri Edmond Tugume okurugibanda nagira ngo akatunga butandu nuko kumureto mwirwaro bakamusharaho kuguru konka nagira ngo tayine buhwezi ndaro kundeba muri semere kugira wanyamba ko kuryanyamba hanga atinya mu cyo kumpereza everede twaganiraho no mugambirizi w'irwareri Harrison Kagure ahanshongeji bamwe nibija bwanyuma yo kufuna accidents baresirwe polisi babateka aha medical emergency ward ningashin tabar kubanza abantu abaru kwandenda obujanja bwaho naho then bwanyuma yo kubaragura babasindika ahari medical ward bamara kuba stabilizing then bongera no kubaragura then bahendera baba stabilizing bakizire haza kuba ari kucera bamwe tubarukufayo ningashi abarwabo tubarukufayo kukoratereza kureba abantu abo ahibagiye Kagure nagira ngo abantu nkaba nibongera mu ijurano gw'abarwire mu irwareri just imagine abana abantu abaragurire bakacira abashemereye kuba ba creating a space konka nibo bari consuming a space eyabarwire abarukwenda obujanja bwaho nabo ningashi abakiriye no bamonitoringwa abashaho yashaba bari kumanya abantu aba kubasa kwikirirwaro bakakira abantu babo abwa TV West and Adolf Fireka